February ni somni pathum sang hi somni paruk le breaking news om tlat mai US le Iran in karani. Hey Fox News yan in ron uploada Trump leaning toward an initial strike on Iran ti ani. Hey hi anron report ani Fox News yan in breaking news anron reporta he thil zu zui hian in India lampang te po hian in advisory notice an suang hala Iran hi chhuahsan nga rotin India mi le sa te warning apea this one in US lampang te po hi an sipai mun te hi an lo son trek mai ani asan chu Iran in a phuba ron la ka missile ina aka phak lo na tur muna te an lo in sodan yang tin Iran lampang po hi an film khur khop mai khamene hi tha ani palpoa US ina an ron that ani palpo ama thak tu tur te po kha khatiang chen khanin ngai to na kha an lo seng lok ti report to ombok ani he thila hi chu a breaking news rem khop mai 5-6 hours ago vel chi ani vo in thil theng ani hey Trump leaning toward an initial strike on Iran ti hi om zia chu tuna hian in Trump hian in be pui thak hi atum to ani initial strike han ti hian in thok le khata Iran a hian in Iran ram pum pui laka hian in be pui po athak kher lo theya heta aron in zia dan chuan in Trump hian in limited strike to leverage a deal versus broader campaign ti ani hi om zia chu Trump hian in tuna hian in Iran hian in deal siam aduwa amaro chu Iran lampang hian in Trump adu danin deal an siam pui du lo hi Trump hi ado theina hi ado theina na tlin to big lo waniang chu wang chuan in Iran te hian in Trump adu dana deal an siam du nan Trump hian hetiang hian in Iran hi akap masadon ni in alangta ani ti chuan expert pakhat Alex Gary chuan hetiang hian so hi Trump na adu dan ngei po ani ka ringa atira chuan in Iran missile program te hi US lampang hian in an be masakarinom Trump the hian an be masakarinom achan chu Trump the hian in va be ringot se Iran hian in phuban la ka an missile manga US sipai mun tam tak le an in dolong te kha an ron ka let vak kha chuan US lampang hian in poisa tam tak nun na hial te po an chan ve thei ani chu wan chuan in hetiang hian in US hian in Iran missile program te hi vaka chian masak hi atum masakarin oma hi Trump hian in ati tum ni in tuna chuan in alang ta ani heng baka hian in Iran hian in hel khoi tam tak an neya heng te po hi Trump hian in be masak phot hi atum mel bok ani achan chu khatianga ni lowa a zawai vai ava be top kha chuan in US chan te po kha a chhejok thei ani tuna hian in Iran lampang po hi an lo in ringlo khop ni na langa report ina soidan chuan in Iran te hian in an missile te hi mun sang sang rem deuh dewa Israel te US te Israel sipai te US sipai te an ka phak thei maina tur muna Iran hian in an missile te hi an lo da rem fel ve vek thawani achan chu US ina hetianga Iran an ka masak chuan in Iran hian in an ron ka ple don ti hi achiang ani tuna hian in ni somli nu vela hian hei Iran a hian in a ai na sale zolin sarkar la ka lung oilo na lantir na hi tuna hian in aron lian le to a ti chona ti rahan kan soi kha India lampang pon advisory an so ka ti kha hei 5 hours ago hian in NDTV profit hian in aron reporta India hian in thei angin in thei angin Iran hi arang thei ang berin tuna hian in chhuahsan ro ti in advisory hi ti hian chhuata ani tuna hian in Iran a hian in India mi le sa tamtak zirlai te sakhothila zinte tin sumdona awanga Iran a zinte le tourist te Iran a zin mek te hi you should live by any available means of transport atiani truck aniamo bus aniamo sumo aniamo taxi aniamo auto rickshaw te po aniang thona te po aniang khang i zinvei wa na in man le a om ang mangkhan Iran kha tuna khanin chhuahsan nga ro ti in India sarkar chon hetiang hian in advisory a chu ani Trumpa thilti tumnen khan te hian in a in link chho riau mai ti chuan in US lampang po hian in an sipai mun tam tak te hi tuna hian in I Qatara al udet atang hian in le 5th fleet headquarter atang hian in an in son chuak tek mai ani he thila po hi Trump na athilti tum Iran ina phuba an ron lak let ve ngal tur laka an lo in ven na turani achan chu Iran hian in phuba an la chiang don kan ti kha khami phuba an ron laka tuna Iran ina aka pha ka US sipai te le Iran Israel sipai te aka teu kha chuan in nuna tam tak chan khanom don ani hi US hian in an threlok chu wang chuan in hetiana Trump ana order ran pek ma le chet an lak mai hian in an thei angin an lo in thiar chuak ani this one in hey carrier Gerald R. Ford spotted near
Gibraltar ti nia satellite imagery hianin he thili ron confirm bokom je chu US Indo long hi tuna hianin Middle East a omeka Hezbollah le Israel te tuna Indo mek bokani ti chuan a to bera chuan hei Khamenei hi Iran lampang hianin an hau thon pui khop mai a chan chu anun na te hi ader thongin an thave ani Venezuela Donald Trump te che dan kan thri ani an zukluta Venezuela ina alo ka le thei ma in te hianin Trump te chonin Venezuela president kha an zuk man chuak dei mai ani he thili Iran lampang hianin an threchiang ve em ema chu wang chuanin Khamenei phei hi chu Venezuela president angot kha ani lowa Trump hianin a hongoi ngoi ti hi Iran hianin an thria US hianin Khamenei hi tha andu ni in an ngai ni che kang chu hetiang hianin Iran lampang chuanin Khamenei tan hianin security kha anti chabel na sa ni a chan chu Khamenei hi tha mai hlom din muna ading ni in Iran chuanin an ngaya tin succession planning begins in the heta hian no clerical circles discuss possible successors no consensus candidate yet tuna hianin Khamenei thak tu tur hi a candidate tak kha than chu ala ni lo ma se tuna hianin soi ho mek ani tran to ani a chan chu Khamenei kha tha ani palpo Iran ram a buai lo na tur a buai lu tuk lo na tur le ho tu nei lo wa Iran a om reng lo na tur tan khan hetiang hianin an lo in ring lok ve na sa ani hetiang hi thil om dan ani tuna hian Fox News tampang hianin anron breaking news rem kho ma he comment section atang page one in 9 minutes 1 hour ago ti evel ang reng hi nia he chen khate page one in heng hi kan ti zo thei dong em Iran hi kan beivat vat thei dong em te pon ron tia an mani lampang chuan eng pon ni se tuna kan hre thei china chuan in breaking news su Trump is leaning toward an initial strike on Iran chuan in Iran hianin phuban ron la le ve thei bok Trump hianin Iran hi a beidon ani ahun takachu ala hre thei lawa ma ro chu tuna hianin beitumin ma an la tak to ani Iran involved na kha ani to chi lawin ka hria hemi hi chu a chan chu India lampang hian advisory in chhuah US lampang in an sipai mun ten lo son ve mek bok Iran lampang in Khamenei hi tha lo ni palta se tuin nge ai o ang ti in an lo soi ho ve mek bok khang zong news sang sang ami ka lanio hei Fox News te hei hi NDTV Profit chuan Wayon te chuan hei po Wayon hatiang ha news sang sang atanga hanla khom chuanin achiang chho viau zel thil theng dan hi mo le Trump is leaning toward an initial strike on Iran ti hianin he news hi toy si kim si hi an ti to pa nge video la kain mole theu don ni